kubor nakaslem jong unong san Hima. Kipat riunget Kristan ha shitulup kaperthai bakanthop ru kiriunget hangni ha kajalla kilara khe pendan buram ya kasngi jong ka jingsha yap u Jisu Kris halor ka dengphna ya bala tepkum ka Good Friday da ka bala penlong ya ka Ïingmane bat jingsakri hala ki jong ki balang kipat riunget mentau snam kelayo ban rakhe lat luat ya kani kasngi kraw hadian arsnam bala syak penthot ha ka khlam jingpang covid khat khandai bala sakhi bahaman la ki jaka penong jing ya seng ki Ïingmane ki dap di kipat riunget ki bala wan ban sakri lang ban ngap ya ki khubor Good Friday na ki sakri jong ublai ha ka balang Presbyterian maulai phut mauri ya ka khubor Good Friday la sam da upastor RR rapsang ubade upastor jong ka balang Presbyterian mausen ram Kalau nak bertanya dengan topik nama kita ngan sungguh arti kita kuat ibarat pulih hari kita for but kebentar kebangan pulih kalau kesiti si Hebrew kalau nam kalau Shipeu kuat kewasal kedin di bawah kumli namar kebomla yang senam ke masih kertong bat ki belan bangkit no ya ki pop namar kebomla yang senam ke masih kertong bat ki belan bangkit no ya ki pop tapi benda ada di bawah au boleh berpau jogi bau benai Kalau ni dam nak jadi semua kalau kau keteng kalau kalau buat kalau rembor kecome. Agar bawa peniaga usiari jome agar dikerja kalau tentang bat upden karena upailan ubah apa sih skor itu tiada jome pada kubur agar digesmi kalau tentang. Boleh yang ingu ini. Bawa pelai hilang agar digesmi. Mela pelai ini penuet bagi hanglat, kibala juk hanglat ini baru sikata. Mereka ingo ini baga manusia ini kapulu baga terang. Jaga baga kiu sudah iya baga tentang jombe. Jaga baga ini yo ini juk segeri baga Ïingmane kapala itu. Bat hamtam angin rakhe, jaga di kesni baga tentang. Baga ikan mau juk syak ke jombe. Keren atrai mau syeki jombe. Bato penjana ini penpret ke jombe baru. But I will listen before to me open shed board ini lembah dari kepor baru kowe. Nama mereka keteng ke jauh Jisu nama pa. Amen. The Good Friday kelong kesni bakondor haga kalendar bagi Kristen. Ha baru situluk kebertai. Kung kajing lam kemat bangan snow Syabang kajing koridor bat kajing kraw jong kadi kesmi syabang kajing yar bat kajing jeliu ke jongka idai ban snutu mengkong nalade Good Friday starts from me dan Good Friday kasnang mengkong nangai sibat nedang step ayo itu kubur Good Friday nawai paralok nagal kata, bat kekubur kebaku, ay nga bat pun kenal, bat pun scam ni kena jadi pun krep dengan Allah. It's my sins that nailed him to the cross. Idai kipat jonga, ibala pun la pulong ke daun to ke jinsak na nayo. It's my sins that nailed him to the cross. Kita mohon ke approach sa pagkilay sa galing pa na. Kung malong ikintay Jerusalem, di ba yang pamot ng betal Jisu. Kung yung response to ng Jisu wang wat yang pinagabata jonga. Jisu correct edi. Na yang nagabata ina de. Yang nagabata ki pop jombi. Yang nagabata ki kun ki jombi.
kata ke bau Yesus wah bar ke jing sisa juga Good Friday ke long hanor ke ni ke Noel bau beriau pula lepas bar nama kata udan apa jong ke jing besar ke jong boleh pula long berem bar ke bainong jong ke pop ke jong ke penalty ke long ke jinya barunan ke lat ya udah ke weipat lani ada ki kam lani ki jing 3 minut ki jong bau la ke bau lat nagane ke jing sya pun si tom ke belum ke jinya ada tujuh ding abau breu pula sya peneklat no bre bat nama kata ondon lat syu diu bau wan syu bre kalau tek kum ketugadur jauh itu ruspa hari jauh. Bakwa banwan sini Sicilian sini para ke jauh. Ndai non lacu ya bak ketai belum kedur ke besisa jauh beriu berbor habau lahap agar po. Lacu banwan show blay. Ndai blay naga jingke bak naga jingis ne ke jauh. Ulah pli baru lah kau ya kemat. Ya kebau beriau lah banyo ya kata jing map bat pan rak biang ya show break bat kani kelak baru kam dei show alor jo kesnam jo gimana nama dei tang daga bapun ni snam bangilah banyo ya ke jing map kani ke an ke jo break Ndai ka an jong ni beriu, ndai ka an jong blai katum ke di sitis ke hebru ke bangala pule ko, bagi snam jong di merat kam lasu bar benkur. Nabar ka pau jong beriu kala trau kata-kata, bar klem ke jipen ni snam, om don jima. Lem ke jipen ni snam, kataru ka snam, ka jong ukur jong u Jesus Christ. Dari tanda ke jipen Islam. Yang ini ke bentar lah kuatu eka tung ke atun kan. Kau ni orang ke kirim teologi gitu. Dari tanda ke jipen Islam. Bat lem ke jipen Islam. Om don syu ke jima. Ke Good Friday. Ke jia halor juga di ke Norin. Bat halor juga di ke Jinsisya. Pangakwa panwara sampli kidur hangni kepo. Kawai na kita kidur jaga jipen Islam jaga Jisu bat haju kepo di diri kumno kepop kakta. Kumno kepop kakta bat kepencenjar yang ni karya pak yang ni. Bat kumno bau blay ule hagi di sampli kimat kibagan bo. Papinyo i kata. Away na kaba ningkong baga jintray ko snam ko do Jisu ko ba punmi ko kadai ka jimpon kesan ane ka giom ka justification ngite perbor habani ngile pop kay ka ba ap akmat yani open kumar shnong mata mir buat tanglang hala tinsi lasai bisharan lasai nata bishara de shnong na de hapulit mo ane ki bo kapag kabani ni lero ka ap yani ya ga jin bishara ndi bandin na ban ma scotch free mo haga rukum de kasiru ki kai bahaya ga de mo ni inherit pagaway ka jingay tamba ka hikaya ka moral lesson ni aga ba ka niya kasi ka juhon wala na pilale ang tam ni pop kiba kraw kiba kisang kiba uap ukla ba upertat ki ap tegi hoy manta ka ba Kristan kibikin kan borsyo hindi kam dan syo hindi ka ba mo ba hindi ba don syo ka jing bisya Hindi bonde bang don syu kajing bisya. Namar
yang orang Malaysia mensim ini ketika diruai ke bahasa Uspak di Ukra dekat ke balai om hakmat keket ngin yen sekendiat segi om don bangkersya nanta lammi kapok jomi mentangas lan bangkerpat ngan be la imaya ban shem kapok tu Jisu swa disha lala pun kibreu kimlong careful syuk ya kani kebentah kabadon hari kini kai juga kecil ke jumlah. Ayo jumlah bah nang day nagayin ke bah sau peteng ada jino kesta. May teman juga nadu may men may rap may dilong yo jumlah ha. May men ngam termau kami issue. Mereka termau may rap juga. Agi sini mau teman jogi. Isa tuai ke jino ke banding kok. Kalau hari ini kejut mentara sengit dia wajib pendidikan wajib kau. Kedekut kebesar om labu kepor yang banyak lek kendit yang akan tak. Kisana bati kena aru kinyak ban kre nganam tursyu. Dan semari di por besar tu wan mesin pen kre ya. Tanglap kejinyak ngamak pai kayong wah jimak lawah. Mau bergerak tuna, mana pun yang baik kini, kau gaji berkerek, ia katakan cincin gaji mulai. Lagi saya yang gaji berubah. It was smart tengah ke Bible, bat hari jin luar, bat hari jin pule, lagi kuat niam kibat. Wakil teman baru ipeci tom hikmat, ideng hikmat ban pule, lagi jin kau. Wei, no yelap wong, dadani long kilo yelap ke basisya. Ini bangkiran omtam samanta jikit kemuble. Ini bangkiran ro, samanta jikitar ke kemuble. Ikuro apa bikin ikon, ini bangkiran hero. Ateng, yang ini senen, bat persyak yang ikon. Nama ini pun tangi ke jikit, hemat yang kata jikitar, yang kata jiksenen. Kinamla panpoi segajiba. Ublay jomiru ekibau neng sempat. Ndai hamne kini kita thot sadway om sushu. Kalong to baitin kita thot ai kuwe. Kalong to baitin ya kawan ha hakiki ublay kubatin. Hadu mina coba katne haban ni kita pop ni pensyak dia lade. Ha kata ke jingit tahu ke jublay. Kawan sabam du no ini. Ha kata ke dujok ding ke bapom jukut. Ha kabam dosyo. Kano ke jing mapat ke jing isnei hanta. Paru dengan dukun dumril. Ulalong kumta syasin. Bat lau pun subha. Lagi senam tu temerap. Andai ublay umpedian syu. Andai day ublay ubala kau yang kelak batu kau yang berhenti. Yang bawa air jamu ko jamu uji sukres. Pada senam ke jamu kapan paino yang kata jadi tahu ke jamu ublay. But hari ini kecui kajian paino hari ini propitiation. Iomro yang kata theory of satisfaction. Kaba pensuk, kaba penhurno ya ulai. Aba wiu ibau kur jamu Jesus Christ. Ula bumi ya kesnam ka jamu. Halor ka dikna dom kalbari. Kada ka jimitar ka jamu ka jano. Ka jano na benda kur bari. Uhun usukno. Halor ka ka bau kur jamu. Ula le halor ka dikna. Nama kata kalong ke masnu kuman yangi, bat kaman snu buram niu bulai, bat snu koridor hadu kata ya gani kai Good Friday. Di para samaru kani kalong kubor ini bunsen. Nama kata jinglong samla, is now taman bersau bahaya lade. Hamda mangani ki pertain tangat menta. Halai mai pajam nak bantet ki bahaya ki besan. Bersin di snow, bagaimana kalau snow tenat ya lebih. Rengin tiap, adukan no bau blay, upay, dagat mat kau bicara, baka power kan. Ayo tray, lagi jaga dua naga tray. Kidon kikon sama, oi wat ki berahel,
Kibong patiaw shoot egijing ni jogi klik pa bayi gesem. Kibong patiaw shoot egijing ni yesulok jogi nong sarai jong kabalan. But kajing yang ku mga pule ne ketika jirwai ke bengkong kisana ki kena rukiya hagan ko por nta. Bangalayu iro bakajing yang kawan hagi bakun kita. Baka way na kabangan ngayon, ibat nila ya ken, hagi dikikti ko na aking niyam siyo. Ito ba pang ken sonde, at ano bayar nagda sa bahata sonde, kalong kapamata. But nalapon kibriyo, kibaw breyo ka chimitar, upang jiyay ki kibaw kim kiklit siyo. Kim kiklit siyo. Na magasmikin tangde, gasmikin tangde. Kahit naman nga Friday ng karo, kasni tentang kabagis nyo, papalat ba nila sonde. Lari nila kung kentan, egi, ba kentang na kajingin jogi, kabamana mo, baka ta, kalong kabat itin, iya kabat hap, hagikti ublay ba mo. Hindi ba nung mga po, jogi, kalambay ka po samla, live young, live free mo, live young, live free. Katu, kaslokan juga mahindra, kamabahan, bahaban berkatbahan. Sehingga kita yung Kurdistan live young, live free. Nanong hangno lang ko, ako ba itong kata? Panilam niya na. Yung abit kama. Na magidon buong kasulakan kibagapatay kay kung sama ini disini kita. Nya kaliru, nya step back mo. But snowball. Kantam habalation mix. Kajima dulong. Bayo kajin bitar ublay ka. Bagimbang posyo. Bangkilaw. Ublay. Halo juga dikna. Wailak nan. Bagi bakung kita. Ibang pati berkat mana-mando. Bagim berkat. Maublay. Laweng ni kajin bitar. Kajamu. Lagi beriw. Dari dakas nam. Kajamu jisuhi. Kawalay. Kedai reconciliation, lani kajimpan yesuk, bat kajimpan wampat ya ubreu syalalehi. Kawai lagi jintrai ke bakordar tam juga VA, Vidigram Evangelistic Association. Kedai ke Ministry of Reconciliation. Kawadai ke Ministry nakabenta ke jinsuk ke peace. Pet kuno ke pop ke tak, lang bahajong ke pop. Ubreu, pula pulong ya lade, unoksyon ujang ublay. Ubreu lembaga pop, pula pulong ya lade, unoksyon ujang ublay. Nipet yang kini kema Ukraine menta, namarba ke Ukraine ke kuat join NATO, bat kelong pro West mo, bat ke kuat ban king atiar ya lade, dan kitiar cema. Kani ka Russia mereka snew ba, kani ka trap teka, kani bernya mereka lejar kemana sundan, mo? Pet, yang layo kani ka yang hati ni kisni kita minta, watan para beriuru wajib nak syur, iman kan hai kemai, ni na, pet, wajib nak syur dia tadi, nama ada berthai kebagi minta, kiberiukin saya bagi siapa yang ada yang kajumi. Jadi berkat bantu pulang nongsyun ya lade batu blay ada pop ke bagi nilai pop ke bagi nilai susu kepada klat yang ini blay bagi don ada tu kejibitan ke blay bagi don syur kejinya selok batu blay bon diberi kim sok kisnau sudah kisnau tuli ada jing ke jogi kene ke down bagi empat reconcile batu blay nyimpan yang sup batu blay bagi empat don ya lade kata jaga kaba blay udah ubriu melawan kum ni nama dia ubriu la tahu dengan bau nyo ya fellowship ya gajinya selok batu blay ndai kum kilom kiwa lade kiwe kijin penlong lade bila don paralok kano kini sobaha kano kaspa kano kedan kano lada blay dan babi kata dong ke jindu ke bakrau hadu kata kani kalau ngadi sisya bangin tu
Barwan ra biang ya o shaule. Hakaniru. Kabas neon tenat kelom. Bau blay uyo bau bril unga banai Asia daladehi. Ule start ule pop dan ikon mentang baju lek untuk yang paling sutuk mana. Orang kata kalau mati belum, boleh ngam sutuk mana. Boleh ada muat mana, ngam lakse bangsanya no, order no, bunta. Di batai bahar di kuat pertama, yang kini kita balik ke bahaya ke besar. Nih, jisim mengira lepop, Imran lat dalade. Nih kalau ham sniu, bangka berkama ke up yang ni. Lenda day, kakti tu ublay, kaba ai kti lagi, ya kaba ngingin yo, ya kaba ngingin snow. Kada day kat Good Friday. Nan kuliah nak siti di nomrom kelenong kebasan, kelekot, kaba Rio, bat kaba Shipel, nomrom kelenong kebasan, kelekot, kaba Rio, bat kaba Shipel. Kintin kiom kuni. Nabaru kres membagi dan rom kibat telot bor. Hamar kaya kebabian kaya. Ulai yap ya peli, ya ki bom plubele. Nama lada membagi dan rom kinong syur. Lapanya sukno yang ni baru belai. Nah ketinggi aku kur joku. De kamtam shibon. Haba lapanya suk yang ni. Dan pen yang ni. Daga jing joku. Kajimitar, kajumuleh, kajimitar kabakui, God's holy rock. Persya ia kepop, lapan suk, dah kapan misnam, halor keding. Andre hagador kabar rem hadu kata. Dah kajingyap, kabar syirke, kajamukun, kabarway joku, Yesus Kristus. Kadang-kadang ikat door, kalau Yesus, kalau blay, pula lek, nak bentar lagi ukur, nak bentar, bantuan Yesus jadi. Nama ke kalau blay, pula lek, lembaga jingyap kejamu Yesus, bat kejing penis, nam semua halal kejing. Ublay, haga jingit kejamu, upedian, yau nampak ubah kelabapor. Saladi sashisi. But abau nampak baklaba mut uwanan hai shabre. Kum tu kon sarong awliya kiyo. Kum no bau pal kuduk kiyo. Badu pelong kejing kawai nagabentajo. But ai kabacia yau nampak baklaba mut. Kejing sok kabuci no. Ia kata kajing Yesus. Nama meaning of the peace here, the depend the dictionary of peace today, the absence of war, Lain ini lepas ni dan kata spiritual war, bersiap dia boleh. Dan senang kata Yesus, lawan no yang kata daun jauh kajing Yesus, bat kata daun kedai kapok. But hari juga, jauh kejing syur kawan kejing sok. But kali kejing sok, kabau berewah. Kalau palat pada kebaca dictionary sekular tidak membatai sebagai kejing sok. Ndai tang kata kejing sok, ponggan syur ke daun juga tema, lain juga kejing syur. Ndai kejing sok, kabau palat dia kejing siam hang barok. Kabari jai kan dia ke donor. Bagi kecing mur barok, kata spiritual well-being. Mano kibalapoy haduk kini kekendahan. Jom kata spiritual well-being. Kata mur kilapoy, kata kekendahan kabakiriyo matha. Ya kecing kerku, jom kecing nah. Kinalat sawang, kawai kecing keli bakiwan. Sedang yang bilang kumno, yang kawan dia syat. Satu seri warna dan dekin bagi keli yang dia bidin. Bidin kamu ke general welfare.
kajing bet kajing tiang ladong jo kajing em ke jomri. Tadi kajing sup ke bangiya na kajing punya sup ke belai. Kadai kepada spiritual well-being, ke spiritual welfare ke jomri. Ke bangi baru ni oma.